Montin gamtina Kuki chate hozo sina bon chawin jingka pha phaltha November ni simsom le segi pathini Sunday ni khuin zong jingka thu so ngai ki hiti thu so ngai taw hiti imphal phai cham sunga Meilhei hon ki phinna sata aboluwa MLA hochen in hole lamlin la ho an sata ki phinna aboluwa Manipur Chief Minister N Biren Singh resign ki bol hen ti a khulang asap nunguvin State government in internet nan kha uvin Meilhei hon akipin pio sipai thaneina Armed Force Special Power Act AFSPA 1958 lahdoh hi na ding chun Government of Manipur Home Department in Police Station Group hupsunga kona Armed Force Special Power Act lahdoh hi na ding in Government of India Ministry of Home Affairs MHA hinga zanhi phaltha November ni simsom le gup ni khu chun lekha na thod ve Meilhei hon hichi Armed Force Special Power Act AFSPA lahdoh hi na ding in na satain ki phin abolovin Sekmai Police Station, Lamsang Police Station, Lamlai Police Station, Jiribam Police Station, Lemakong Police Station le Moirang Police Station akuna sipai thaneina Armed Force Special Power Act lahdoh teding agodo hin isan geya ki phinna ahin bolzom diuham seithi ahi poi hichi Police Station group hupsunga Armed Force Special Power Act akila do lova hi le galmun ho a Meilhei thingnoi mi ho a thingnoi mi ho thang phung ta a chatlo thelo ding hi ta jiu chun Meilhei hon Armed Force Special Power Act cho lahdoh teding agodo hi N Biren Singh le cabinet hon zanimasa phaltha November ni simsom le ngani khwa emergency cabinet meeting ananeina wachun Police Station group akona Armed Force Special Power Act AFSPA lahdoh na dingin thulhu na ni semovin hitokil honchun Government of Manipur Home Department in Armed Force Special Power Act lahdoh hi na dingin Minister of Home Affairs MHA hinga lekha na thot tawvi Meilhei mipi ho hin na sata akiphin na bola Armed Force Special Power Act Police Station group ba ki koi kit cho lahdoh te na dinga panala uhitan Meilhei MLA hochen in ho abulu jing se uzong hitalovin imphal phai cham sunga Biren le modi poster kita hozong hoarding hozong anal hlawvin MLA ke ba zong police ho bulletproof gari in anzam do in chule Minister Susil Dro Elais Yaima zong meithala an kap naw wachun meichang in akyang an kap khain hatein akitong khaetin Meilhei hon social media la ho an so do ve Meilhei hon Police Station group sunga Armed Force Special Power Act koi kit zile mi gu bin thina to ziwa ki phinna an bolu hi phat gom kom kila a sajiwa zel sung bulu a zel sunga omnalai Kuki ho kaido so hela alolu tanding a hitin social media Facebook page khat khanglei pak ki mahau ki ti khatin Meilhei ho til do te na dingin chutobang thu ho chuan so do e Meilhei hon sata gal bolding agota jiwin hata ki gun tum na nei ding agotawin chutokil hon chun Meilhei thingnoi mi lamkai arambai tingol lamkai pa korongan ma khuman kitipan social media mangchan thupon an bolin State Force le Center Force apang Meilhei sipai ho zo sin nagalman cha ho hin jam do piwin lang gamsung hu do taw hititin nge na zong na bole chuchi korongan ba thu sei cho tu hin wang a tapon dilet an kibol hitan ti chuchi korongan ba thu sei cho Meilhei hon social media la ho an the thanguvin I changeya ahin phatchum pidiu hamwang seithei a hipui Manipur State Force apang Meilhei hon agalman cha ho zamdo pi thei jingjong leo Center Force apang Meilhei sipai hon agalman cha ho apodo wa azam do diwang thibai hi lobe ading hi State Force so galman cha tamta Meilhei thingnoi mi hon akichom do nung jingwa zong Meilhei hon State Force le Center Force apang Meilhei sipai ho avelel na layu ahin aban lehin State Force ho galman cha chomdo theichan chomdo beding ahin gut ki te diwa ginmo ahitai BJP MLA ho mi som le ko in tuni khoting le MLA ahina wa kona resignable diu hitai tin notice live thu su chun an so do win chuchi thu ki sei ho chu ichan geya ta ding hamwang het a hipon aphat ahung thun dung zuya in a vet diu hitan ti BJP MLA mi som le ko in haina apiuwa Kuki MLA mi som honjong Biren atosot lova hi le Biren government cho nom hen lang da zong le athuding ti na hitai
Meilhei thingnoi mi arambai tingol PRO Robin mangang khwairak pam kitipan social media seina chun pangal khatin kolehin bolin ke ho pangal khangdong ho mi sangi tobang galbola pangdinga ki kusdi min kom taw vi lamkai hon hitiu ti ti a na sei ho chu bolu te tin a hin seuvin ama pa thu sei chu ki paum hle zingin thahat akibe hle zinge tin chu chi thingnoi mi pa chun aphong do in chule aphat akilem dung zuya ke hon kain sei pi ding hi vetin pangal ho na vai hla tai pangal ho mi tam ta hi meilhei thingnoi mi UNLF apang hiwin ningol brigade ki ti zong UNLF a umahin tuma sanga Jiribam gam sunga Kuki ta chapa mili an that hola a Meilhei thingnoi mi lamkai khat chu pangal Thobal district Jiribam ho hidanin akisein tu chunga la hi pangal mi phabep galbola pangova phata a Meilhei ho to ki thu hiwi hichi Robin mangang khwairak pam kitipa thu sei hi changei ham khana adi ding zong ta sanumi aji chu pangal ho hong kun do naw apilui ho chu Meilhei nu mei zeng hi na banovin Meilhei pau tho hiwin chule Meilhei ho to phai cham sunga cheng khom hi ziwin thinglang mi ho adi a Kuki ho sanga pangal hon Meilhei ho zo aki thu pi nom zo diu chu het sa hi Meilhei ho le pangal ho ki ka a ki guizop na phata hi zi hin Kuki te gam sunga sumkol vei kho pangal ho hi phata a Kuki ten ivet hla uwa phata ivet hla jingova thilsi abol ho a hi lo le thugu pile a apan ho he do te ding goda pha hi Kakching district a kona Meilhei CSO sagi hon President of India lekhana piwin nidan som lileget sungin Manipur hi India noya ham umloham hin sei chi no tin gihna bol taw vi Manipur gam sunga achi sa meni sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa gale tol chu achi hajingen chamnale mona omding mu pha a hi la yetin Kakching CSO hon an het sauvin Government of India and hichi gale tol su be na dingen panala po vetin zong an het sauvi mipi ho kinep na banglo ta in Kuki hon Meilhei milam ho chunga gal abol ho win zong Center for so thibe chano movin alim sapo vetin zong chuchi Kakching Meilhei CSO hon President of India an het sauvi chule ama hon ase be na wachun gale tol zin Meilhei mi tam ta en thina manna ka tu tawit chule Meilhei mi gup mel seta in akithat e thin zong an het sauvi hizi chun President of India in hilchen khat hin bol hen lang Manipur hi India gambe khat hi ham hilo ham tin gihna an bol taw vi phalha November ni sim som le gup jan hi ni hla lang chun Jiribam gam sung Zairon khusunga firing an kipan kirin Meilhei hon Zairon khusung hi avel vela an bulu hitai Meilhei hon Jiribam gam sunga Kuki te chunga na sata agal abol jingo to kilhonin Tamenglong police on Kuki ho thu na piwin kasari akipat Jirigat sunga Kuki ho koima chi hiwin tin an het sa taw vi Meilhei hon leigang pukpi vel a Kuki ho madding agod jingo hidanin zong ki sein zanim sala zong chun Kuki milam ho mi ni chu Meilhei ho khut a konin an su cha thlone Meilhei hon amat nungwin milong ka hi ti an kilep thlonin an su cha ham thlone Jiribam kolveng Sonapur khusunga koi hi ki hello mi khat chu Meilhei hon an thadovin thilong chu Bengali ho namun vel aga se hlau hidanin akisein Bengali hon ama ho mi hidinga agin mo ziwin mithilong chu an phongwin a hi le mithipa mai chu achende zingin amel het thebe se zong a hitapui mithilong chu Jiribam police son agalaw vi thulut ki mu khat chun seina mithipa chu hauzoela kitin aglapur kalwat kiti leinoya Meilhei hon aga se hlau hidanin akiseye hauzoel chu asam lang ho hidanin akisein apamin chule akhu aveng min kichete inwang aki hehi la ye thilong chu amai achende zingin a hlo apa in agil ado in akhute ni anunglanga ki kana hi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin ni kupha